Il-konsulent tal-Ministru Chris Cardona, Joe Gerada, qed jikkunsidra li jwaqqa l-livelli li kien fetaħ fil-konfront tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia dwar il-każ tal-FKK Acapulco. Ftit aktar minn sena ilu kienet ippubblikata storja li fiha kien ingħad li Joe Gerada flimkien mal-Ministru Chris Cardona kienu żaru l-burdell fil-Ġermanja waqt li kienu mseffrin fuq impenn ministerjali tal-Gvern. Iż-żewġ persuni kienu fetħu libelli kontra Daphne Caruana Galizia u saħansitra friżaw l-assi tal-ġurnalista f'mossa li kienet deskritta minn ħafna bħala waħda antidemokratika. Imma kif il-qorti kompla jinstema' dan il-każ, ir-raġel tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Peter Caruana Galizia, qal illi skont l-avukati ta' Joe Gerada jidher li Joe Gerada qed jikkunsidra li jwaqqa l-każ hekk kif maċċem aktar interess illi l-każ tal-libel jitkompla. Fix-xhur li għaddew kemm Joe Gerada kif ukoll il-Ministru Chris Cardona sofrew telfa fil-qorti meta l-qorti preseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale laqgħet it-talba tal-avukati ta' Caruana Galizia biex tkun friżata id-dejta tal-mobile ta' Gerada u Chris Cardona li ma' informazzjoni hija essenzjali għax tista' twassal biex turi fejn kienu żewġ persuni dakinhar tal-burdell. Sa dan it-tant il-Ministru Chris Cardona kien anka fetaħ libell kontra l-medja ta' Net News wara li dan l-istazzjon kien mar il-Ġermanja u għamel investigazzjoni dwar jekk il-Ministru kienx veru fil-burdell. Il-każijiet kollha għadhom għaddejjin fil-qorti.